Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Ay, baka inumak man ni ti arak to ya. Day taman araken ti adda di ta panunot mo ba daw? Anya nga tano inak umutak kini Marikwanan. Anya, Di inak mag-ikan ni ti kwarta. Di umuta nga. naimbag kumaa nubagas ti gatangem taikan ka. Angem saan mag. Pagliwliwak mo na. Narigat man no trabaho akanayan. Numutang ka, adaken ka. Di ka lamabain aday taarak ti mapan mo ututangen. Ay, awan ti mabaling ka. No talaga na imot ka nga asawa. Naa, Anya, umutang ka kanyak iti arak. Ay, pangaasim ka di mo't amaray. Nagkunaaya nga dalakok nga arak. Sana nga aglaklako iti arak. Ay, unay na po ya. Sapay makain inumak iti arak. Ikay dya ilay no kayat mo. Apay, talaga nga ipari ni parinte nga. Iti aglako iti arak. Nasaysaya at kano nga minti kasta ngam ti adda mabartek kat agaapa da. Patpat yung man ni parinte. Aglako kakiday iti limod maray. Naa, ta isuro nakpayan. Ala, panawan nakman laangan dito tersina. Ada order ko amay sa karton apan disal ije ilay. Aya. Kahit ko nga inkantuman ije panaderya kalpasan ti panagpasadam. Una ang kail. Nabayadan nyo kaday. Wala. Nagapo iti bulsak ti bayad ko. Meriendahan tayo no rabi. Wan gaya man niya. Agrunda tayo manan inton rabi ay. Isu nga ro da masapa ka nga agawin ta agluto kanto iti kape. Ariglada, wang kail. Nasaya at nasabat ka dito ilay, kuwarab. Apay kaday, tatabataw. At doon na diskitar ka, may gatang ko iti pulutan, kinara. Kahit? Itawisin ka nga rab, na mapantagi nung medyo balay. Ita ka dahin. Ay, katuwi na. Ay, agpasada akpay kumaita. Kat inton malam at dadagasa. May ampay laang dayta. Nakadugal daw. Ay, alaman nga raw, tatabataw. Kabalam ka di pa iti ag-drive, karap. Ay, Samus, kabalak pa yung mutatataba daw. Apay ka day. Kurang ko pa iti arak. Isa gumatang kamot na. Di talaga yan. Reglado tataba daw. Maganda rin nga ro dahin, ti tricycle mo, ta mapantan. Sige, up. Ngay, apay ngay. Hindi ka matan makatakdar, tataba daw. Ngay. Apay ngay, kurag. Ay, naparte ka gaya man. Maturog talangan, tataba daw. Nga, naglaka ka magaya mamabartag. Awan mo't ni kwaraw. Ayan nan ngay. Di na imbaga no sa dino ti papanan na. Awagak nga ro ti cellphone na. Atindid mo't. Ay, sardaman. Madamdamalaang mapan kayon agronda. Ewan nga ron. Awan ti agluto iti kape. Ay, loko na dya tao. Ay siya kung ti agluto iti kapiyo. Ay, sige. Ta asikaswag mo't. Dagiti aramatan mi nga agronda. Nukas ta. Nagmalmalam kayo ang nagbartek ka ni Paribadong. Ay, unang kain. Ay, apay ngay. Kat imbagak nga agluto ka iti kape. Tagronda tayo. Inawis nakmat nga min ni tata ba daw ang kain? Uray nawis na ka pinanunot mo kumamit ti imbilin ko. Ay, nabartekak mat nga min ang kain. Ay, apay nga min ngagbartek ka ngay. Kat adaan mo mapapanan tayo. Santo na maulit ang kain. Ay, wala. Di na maklaki di nga adda tinapay. Awan. Alag taon, intun sumaraw na ang kain. Ay, makapasuron mo ti aramid da dya Paribadong. Kinapudno na, sugsugan nakpay nga aglako iti arak iti nalimod. Anya? Ay, talaga aloko da ta Paribadong Ay, Kunak amapan ijay ilay. Napanmat nga agpaisaw. ay ada siguron agim matangan na. Ay, loko. Una, anya pa'y ngay. Uray ko mano saan na mangiraman iti sa balay.
kumaano bukudan na nga inuman ti arak tapno mapnag. Nimot ko raw. Atiw na pa'y ni Brownie, ta alis tumot asumurot. Ano nga tamanan nga daigatan ko iti ara? Day tamanon ti pampanunutom. Imbes kumakiding agtrabaho ka. Ay, uray. Trabaho ka, trabaho. Di kan tumula pumaknak. Apay ngamin nga gilunod ka ngay. Ilunlunod ka iya, may. San kitdan? Makapasuron ti sumpa mo. Trip ko nga ron mo ti uminom iti arak. Apay, pigilam kidan. Tapno amaw. Kagura ni kapitan ti kasta nga aramid mo. Ay, jak amo day tanga inting batingting. Pudno nga awan agbartek ijay tersena. Angam agbartek damet iti babalayda. Nimit pari badong ti kasta. Pagkunaamay, Kanayon kami nga grunda iti rabi. Ket awan a makita may. Nilaang pa'y pari badong ti kasta. ay, nasayaat nga rod no kasta. Tapno awan ti parikot. Parikot kit di ani pari badong. Di na mo ti makibagay. Tinasayaat, mapan kayo ija balayda inton agronda kayo manen. Ay talaga. Iso ti gagaraan mi inton sumarano. Pagmulta agmat. Ay, sana bali ko no di na mo ti patakaran iti barangay tayo. Ay, Agam, imposible, adi na mo. Ay, pasaway at talaga dayjay. Dayjay ba't ako araw? Kayat na mati sumursuro. Kurag! Kurag! Nay, da kayo matgayam tataba daw. Way, siya nga rad. Anya nga iti madamag itang haldaw. Kanya nga madamag masasawan. Imayat ta ginumtamadahin. Ha? Anya? Ayan nga iti arakan pulutan tan tataba daw. Ay, kit sikamot din na. Ha? Ingkan gumatang. Ewan na. Day talaga hayam. Tapno maparisakmet ati gastos mau. Ay na, agyaman na, kwaraw. Ay, gayam, adamiting apapanakbanag. Makontak ni Kwarog. Kat? Iso asikan to ti mangibaga kan ni Kwarog. Iti kayat ko nga aramidin na. Anya kumangay. Eh, mapanan to alaan ti order ko pala di na minsan at tinapay iji ili. Di yu pa'y gayam na aladay, Jay? Awanin, intendan iti sa bali. Ta saan mo't anapan dinagas ni Kwarog. Ay, sige, taibagak to ka ni Kwarog. Ken ibagam, jak makaronda inton rabi. Agyaman na, tinumpal mo timbagak kinyak, kwaraw. Basta da kaya tataba daw. Ay, garugyan ta nga ro din natin uminam. Huwag gayam. Inidap mo, ta cellphone mo. Itay pa inikat ko pa yan ti SIM card na. Nasayat nga rad. Oh. Tamno, di na ka makontak ng Uncle Mau. Kitwain. Tapno awan ti makasinga iti panagisat ta. Na, ha? Andag tuk-tuk tao. At datao ko raw. Ilukat mo tiri daw. Taglimangak pala eh. Da kayo matgayaman ti banang. Ay, ano aya ti cellphone mo? Tadi nakakano makontak ni Uncle Mau? Ha? Ay, nalubat ti silpon ko antay. Kasta aya. Imayak ta imbaunak ni Uncle Mo. Ha? Ibagakken ka ti imbilin na kanyak. Ay, wanantay. Day. Kwaraw. Ha? Adan samot kadwam dito'y balay mo. Ha? Ay, awanantay. Sisak lang di taoy. Sige, tama pa na kon. Ang laglagi pang tibilin kon kaniinteng Ay, di yu pa'y naibaga kanyak ti bagayo antay. Aywan anya. Ay, agkabawak samot ten. Ala, dumngag ka nga rod ta ibagak. Kanya ko nam kwaraw. Mapan kay jay ilay, itamot lang. Huwain tataba daw. Inakalaan ti order ni Uncle Linteng. Okay, kasano nga dito? No panawan na mo ilagayam. Agawid kayo mo na. Inakalaalahan ti order ni Uncle. Ay, sana. Sumuro tayo magking ka, ay jay ilay. Anya,
Ituloy tayo ilay, ti aginaw. Bayan pa lang dita, order dita. Ay, amangan no agungat kanyak ni Angkyle, tatabadaw. Kasan nung ako ngagking ka? Kanon na panmut na kimitag niyang kalma. Katanya ro ti aramidan tay. Basta patsanak, bayam ni Uncle mo ngayon tag. Awan tumulaing. Ado mo dagiti kakadwa, mabarangay tanod. Isuda na, ti agrunda. Alaman lang ngayon, tatabadaw. Makamuditan. Talaga pagpungpungtutan na kwarog Ha? Ay, sorry Angkyle. Nabartag kami ngamin kinitatabadaw. Maliwaya mo ti trabaho mga po kini pare ba daw? Eh, kung amin Angkyle. Asino titong palam? Siyak nga Uncle mo, wano ni pare ba daw? Da kayo Angkyle. Matlagayam. Ang apay ngay. Hindi ngamin tatabadaw. Ay, Ira na nati umay no, at da iparami jo kanya. ate ko nam kiday. Nagpadaan niyo. Salbag kayo. Siga maganda ita paray. Mapangkakadimanan iti ayan ni kwarog. Ay, saan? Dito lang, di papanak paray. Pangasimanta di mo sugsugsugan ti ka anak ka. Anya, ni Kwarog, tika mo asawang paray. Amom nga da ipapaaramid ko. Ay, sing-singa am. Sing-singay. Ay, agsina kayo man adwa. Makapasuron ti aramid yo. Paray. Tanusyak ti masuron. Pag timugan kaya. Anya, seryoso ka kati, paray. Nakaungit kita ni paray ti kanya. Sardengam ngaminan ni Kwarog amapan aw-awisan iti inom. Ay, nawan pa'y ganas ko nga imisam iti nasamit ko ni parinting. Tanya kumangay tinamnamaam, umisemmet ken ka iti nasamay. Pag timugan na kami kano kini Kwarog. Panagkunak, seryoso ni Kapitan iti imbagana, badaw. Anya ti basul ko ngay. Kat surutin na man ni Kwarog. No kayat mo adi nakaguraan ni Kapitan, likli kamun ni Kwarog. Anya aliklikan. Ipagod na, no di na kayat na sumurot kanya. Na, ay salbag ka kiday! Nanakuha na. Kamagik man. Awan ka din ti daddo mga ibagbaga kanyak ni Angkyle. Kuna ni Uncle mo, ikatin na kakanaw, no di kagbalbalew. Anya? Ikatinak kas chip tanaw. Aglablabos kan tumot nga main. Ha? Imbes atong palam ni Uncle mo, saan tanimot ka badong titong palam? Awan nga rod kagawan. Nagbabawi ak man, nalpasan ti amin. Inton maminsan, unaumpay ngamin nga aramidan ti maiparbang. Dayta nga rod ti kamalay kagawan. Ora sinaw makaungat. Tuday takid din agpalpaliwa di tak ti ununa inyong aramidan. Ngam ti trabaho yaw. Madlaw ko kat kasla liklikli kanda kwarog kan paribadong. Anya? Amangan met no nailawan a pinagungtam ida iso akas jaydaken ka. Ipakpakita da na di da mo ti mabagbagan no kasjay. Ay, panagkunak, nasakit tinakamdaken ka. Pag timugag to pa ida. Sa kritikal kalabanan dan. Inteng? No way! Anya ti gagarayo kanya. Kwarog, pariba daw. Umay kami akid daw iti pamakawan niyaw. Pudno day ta paray. Aklunan may, tinagkamalyan may. Ay nasaya ata na amirisyo ti kamaliw adwa. Yakon singayon pa ni Kwarog paray. Kan isardeng kumutay, ti agbartek. Puno nga taday ta nga ibagbagayo. Awan ti sakit ti na kamyo kanyak. Ay, awanin paray. Sumuko akon king ka. Na. Nangabakan paray. Yay. Ang mga no pagtimugam nga agpaisaw, ti ulo may kini Kwarog. Ay, uray sa Angkyle. Diya kaya ta mapasamak ti kasta. Iso nga agtong palakon kada kayaw. Ay, talaga. Dudi kay paisuro. Talaga nga aramidan. Ay na, tatabadong kan Kwarog. Liklikan nyo nga minti arak. Tawan mo't lati na saya at nga ipaay na iti salon at yun.
Ala sigay! Ditan! Tinagipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.